warrant to avoid arrest. State President ke NPP bat sembut Menteri Rangbak Kejela bak Prestone Tynsong. Hinin kesengi ulak Kynthoh ya ke Sorkar Barim jong ke Kongres halor ke jing Shim Kabu san pertai. Hapaya day bet ke jing pen itu ya ke headquarter jong ke CNRD block bat kedauru ya ke nikum ke dal berulam mi no na ke seng bat ban pen ya so pat syakan National People's Party. Ula ong ya ke ni ke jing elap election na bentau kertong ke seng bak pasman dekar hawapung skur. East Giant Hills ubak Tynsong ula batai baka Sorkar Kongres kala penkenria ya ke headquarter na wapung Shalom Shnong Shua jong ke election House 6 Arajar Khatpra. Wat hapedeng ke hukum bahasua jong hukum Menteri Ketenat CNRD ban bu ya ka wapung. Ingyo jong pi ya ka block headquarter hamne hakisnong jong pi klade ka purom ka bakrau bat ka jinggerku ya ka snong barako hakapor bang abat mga ya ka senardi hakapor bidang long chief minister Dr. Mukul Sama hakisin siya ngila notify ngila pemik ya bodar ba ka block headquarter na clear yat nginbu no hangne po wapung tim ma kadon ko politics ka baswa ka election kensan kira no syatay siya po long snong na tayo tip lo bro kensan mi ke notification ka ba ong ba ya ka ne ka block nangi na wapung nginbu no hangtay halong snong